Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat manipod. Iti pagama nagpailingad itinagan nga aris adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagay ayamak dagiti babae. Aging ga asimmangbay ti bukod ko akarma. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Aris. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasano tayo ito yan, Aris? Masikog ako man. Masapol nga ikasarnag. Ay, awan pa urnong ko, Miles. Nauman lugot ka. Uray, ijay ka pala boarding house ko ngagyan. Ijay tangag danan. Agkasartan to intong makaurnungak. O sige, umanugot akiti kayat mo. Sana bali, tamabalin ko matlat at agtrabaho iti pagpapayak a call center. Oray masikugak mo. Iti kasta, matulungan ka nga agurnong. Kaano ka nga rod nga umay boarding house ko? Oray itakuman tulungan na ko maamang yakar kadagiti gamit ko. O sige, ay talaga yan. Datanisantan nga agrana diti pagnadadak. Rabi imot nga minti trabaho. Siyak, aldaw. Agot aganos na Anya ngay nga rod, awan maaramidan ta. Kaano gayam ti kunam apanangyam amum kanya kanitatang mo? Sige man, no kaano ti kayat mo nga ipapantay di baryo mi. O sige, iti sumaron apa nagsweldo ta. Mangalak iti bakasyon ko. Kastamot kan ka. Taagawid ta ijay lugar yung. Ay, maragsa ka nakamakamammoken kabalasang kao. Ay, at dagayam na sikugan ni Ares ng italaang amaamwak. Maragsa ka nakamakamammo kada kayo, tata. Kahit, kaano nga iti plano yu apa nagkasar iti anak kao? Ay, akwa tatang, agurnong kami pa'y. Anya? Ay na, magagara nakmutlakit nga ro na makakita ni ti apo kao. Kamaudyanan na. At dan tumutlaangin apaw. Mapadasak mutlaangin ti agapo. Apay tata, awan ka di pa'y anak yung anasawaan? Ay, awan pa'y balasang kao. Wala ang mat dagiti anak kao. Ti inauna, aday jabrawd. Jak amon wada plano na mga asawa. Taging ka itakit awan pa'y mat kaayan-ayat na. No kasta, agmay-may sa kayo nga rod dito tata. Kapilitan balasang kao. Tagigyan mo't ni Aris ijay syudad. Ay, adda tamanan dito yung syudad, Aris. Back to normal manan. Wen nga rod, mayatirik na no kastoy. Asag paminsan kat makabakasyon da tao. Makain na natin tao. Wen nga rod O sige, panawan ka pa'y Tani, nadanon man ng ti oras ti panagtrabaho. Itulod ka na. Saanan? Agbambanok ka laang. Aginana ka laangan. O sige, mapanakon ha. O sige. Ay, makapaboring mo dito boarding house nagmay-maysa ka. Ay, urumarak man. Inakman agsyat oray, talo abote lang. Mapanak iti beer house dita asidig mi. Dita nagpalabas iti oras. Nagpintasan tiyag may sa babayan na katugaw iti dadyaman ta. Asitgak man ta magyamamuak. Miss, agmay sa ka kadi? Mabalinti makitugaw. Sige, Manong. Agtugaw ka. Siya gami Aris. Anyat nagan mo? Siyak man ni Olive. Manotitawan man. 18, Manong. Apay ka di? Agad-adal ka pa ilang aral.
Wen, manong. Awan ka di boyfriend mo? Agmay sa ka di nga umay nitoy na the boyfriend ko. No kasta, mabalin ko nga rati agaran. Ha? Kwa? Mabalin ka di nga laan ti CP number mo. Mabalin, manong. Nadano ng ti lunch break. Makabandog mat. Nagado ti trabaho iti opisina. Ang maawan ti bandog ko. Tunggal malagip ko ni Olive. I-text ko man. Ibagak nga kita kami manan ni Jibir House inton rabi. Barang kayat na. Isend ko na. Mailiwak na makakita ti dadya babae Naragsakak may sutikat kadwa ka. Nag-reply Dagos. Sige manong. Basta sika. Anya nga oras. Reply ka Dagos. Ibagak nga kita kami iti alas 8. Agyaman na kadi nga. Tinatkam tikid daw kung agkita tamanan. Mailiwak amin kan ka. Awan na niya man na. Oray siya. Mailiwak mat ka. Kailiw mat. Kahit mo asawan, ay atan nakadimat. Nga. Amangan nalukon na tunang. Kuno saan? Adamat kaayan-ayat mo. Kuno, adan asawa. Awan pa asawa ko, Liv. Barwak kay. Anya nga'y sumbatan na ka din. Iti day ta kinagwapong. Kasla imposible nga awan kaayan-ayat mo. Sumbatan na klakit di. Di, adanton kaayan-ayat ko. Sige man laangan. Sumbatan kan. Mabalin ka din agsarita ta. Sakbay asumrag ka iti trabaho. May papanitian niya. Ada nakakita kan ka di Bear House nga asidaglaang ditoy. Ada ka no kaduam a babae. Ubing pay. Kan napintas. Asin namat atarabitab din nagipulong kan ka itikasta. Amangan no nagkamalilaan. Amangan no kaing-ingas ko lang tinakita na. Sige. No saan mo nga aklunan? Di saan? Mamatiakan ka. Kat sapay kumatagsa sa uka itipod no. Di na kumamatlukwan. Aris. Saan ko naknarunan? Sige, inakon. Amangan no maladaw ako. Agyaman na tapinatgam mo tikid daw ko nga agkita ta ditoy. Api kininasan. Mapagkidak ka di mati napintas akaayan-ayat ko. Gamay sa kailiwkan. Aris? Miles, anya tararamidam ditoy. Saan gayam anak kamali di nakakita kan ka? Talaga asikat kinakita na. Kat maikadwan adaras na ito'y apan nakakita na kan ka. Pasensya kan, Miles. Ngam ni Olive itan ti ayayatak. Anya? Awanan ka itibayin. Kasta itan ti bagam kanyag. Awanan ka itibayin. Manangalilaw ka. Awan sirsirbim alalaki. Kaya? Aris, asino day jay? Asawam ka din? Saan? Diyak ang kasar ni Miles. Tapos ikaw ti ayayatak. Ngam, nasikugan. Saan ka kadi amaasyan kan kuana? Iso ti rumba nga ikan laysam. Ang sikat ay ayatek, Olive. Pasensya kan. Ngam, nadismaya akon kan ka. Kinunam kanya nga awan ka ayan-ayat mo. Ngam adagayam na sikugam. Amangan no aramidin tumat kanya tinaramid mo kan kuana. Di kasayatan nga aramidam. Ingkag daw iti pamakawan na. Utot mo ti sikugma. Makonsensya ka kumawad. Pasensya kan. Ngam aglinipatan. Talaga kadiasan kan amalapdan iti da ito nga ramidem. Anya pa'y laang tigapong agdan nata. Saan na kun nga ay ayatan? Saan ka di? Gapo taday dya babae iti pinili. Awan kamin ka ni Olive. Winaswas nante relasyon mi. Pues, inosar na ti utak na. Nakita na no kasano ti kinaawan sirbim a lalaki. Iso ana dismayakan ka. Agpakpakasiyak. Urnusan ta kumati amin. Para iti agbalin nga anak ta. No disidido ka nga urnusan ta ti amin.
Sige. Ipakita mo kanyak ti urnong mo. Ken, no talaga adesidido ka amang ikalay sa kanya. Awan may pakita mo. Ta saan ka anagururno. No dikat, inaramat mo lang ti kwartam anagragsak. Siyakla ang tinagururno. Aris. Diya ko nalabdan ni Miles sa pimanaw. Napukaw konti dua a babae itibiyag ko. May salangan tinabati. Tilang namamok itiklaba. Ngay so ti pakaibibos ang ti kwartak. Tinasayad. Ison ti ayabak dito ay ngagyan. Tapno saanin ngagyan itiklab apagkitkitaan mi. Agbaliwak matan. Mangrugiak. Agurnungak para iti masakbayan mi. Hi, Aris. Nasapa man tiyo umay mo ita dito'y club. Ti amok at inton agsweldo ka tiyo umay mo. Imayak, tadakat kung ibagakan ka. Katsapay lang ka matauman lugod ka. Anya daytan. Kahit kung natin natan, agikat kan iti club. O sige, umanugot ak iti kayat mo. Iti may sa kondisyon. Anya dayta? Tunggal ang sweldo ka, iawat mo kanya ti buong asweldo. Sige, itad ko ti buo asweldo. Kat sikat ti mangi budget. Apay nga ta kanayon mo tanan siya makaturturog. Madlaw ko nga rod ako mutkutom kamatan. Awan pa'y ganas ko namangan. Kaduan nak man nga pa-check up. O sige, kuyugan ka nga agpa-check up inton bigat. Sige nga rod. Tapilit ti maturog ita. Kasano da ito yan, Aris? At the kidney failure mo. Masapol nga agsardeng ka nga agtrabaho. Kaputang paagas ka. Kasanon titulagan ta nga itad mo kanyak ti sweldo. Kastoy lang araw doon ti kasasaad ko. Dahita pala ti pampanunutan. Rumbang lang. Anya ngay ti masakbayak ken ka ita. Alangan mo't asyak ti mga iwan ken ka. Day takik din agay aywan iti masakit. Laglagi pam. Imanugutak asimurot ken ka. Gaputa nagmayat ka amangitad iti buo asweldong. Ngam itataag sakit kan. Pangalaam ngay ititad mo. Iso apasensya kan. Doang subli akman ng EJ Club. Kasi ka, agpaagas ka pa'y tapno makatrabaho ka manen. Anak ko. Kapaya siksika lang nga nagawid. Ayan ngay ni Miles, naganak ka din. Tatang. Kapay nga agsangit ka matin. Anya ti problema. Kinapay akimutong ka. Ada sakit ko iti kidney, tatang. Anya. Kat ni Miles, sa dino ti ayan na. Pinanawan na. Tanagbasulakan ko na. Kat pulos adinak pinakawan. Anya. Ala, awagam. Tasyak ti makisarita ken ko ana. Awanan kong takukan ko na, tatang. Anya. Nagkasanon ti apo ka. Kaya't naasawain. Jakon makita ti apaw. Basol ko ti amin, tatang. Katita, ikaro kong dagiti basbasol ko. Apay, anya nga minti ko na mabasol mo. Dumagad kaya, ta istorya, tinapasama. Kasano ka nga ron itan anak kaw. Awan met gayam urnong mau. Tayong gastos mo ti kwartam iti awan sirbina babae. Kasanon nga iti pa nagpaagas mau. Ano saklatan dati sakit ko? Nagigat ipulang ko ti bulog ko biyag. Ay, di ka agsao iti kasta. Adda kami pa'y mat-apamilyam. Ala, kasaritak ni Manong mo iti abroad. Di yun iraman ni Manong. Kasimot no iso ti aggastos iti pagpagas ko. Aghirbalak-latan. Barag agmilagro nga agimbagak. Saan? Jakmet kayat abuyain kalatan na kasta. Awagak ni Manong mo, itamot laay.
anak kao. Ada dito'y abay kao, ti kabsat mo. Kaya't nakaakasarita. Sige tatang, ipasublat yung man nga rod kan ko anat ti cellphone, takasarita. At to'y ti silpaon, anak kao. Kasarita na ka ni Manong Mau. Hello, Manong. Oh, kumusta ka Aris? Okay lang, Manong. Saan ka pa kadanagan? Anya asaan? Anya nga minti nararamid mo aya? Sorry, Manong. Aklo na ka nagbasulak. Urag babawiyak. Naladawan ti amin. Ana, agpaimbag ka. Tulungan ka iti panagpaagas mo. Ngam pangasim tagnakam ka kuman. Di mon ulitan dagiti kamaling ay nararamid mo. Wen Manong. Ikarik. Agbalbali ba ko? Aging gaita, agpapaagas akpayla ang Mr. Lonely. Pilpilyak dagiti taraon nga ipapaunag ko, iti kasta, umatidog pa'y tibiyag ko. Mangnamnamaak nga iti may nga aldaw, kat agkita kami kini Miles, kastamutten, ti anak ko. Dahito'y man ti pakasaritaan, to'y pagayam mo, Aris. Agyaman ak pagayam Aris, iti dahito'y apakasaritaam. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw. Kat saan mo nga ulitin, dagiti nagkamalyam. Idawdawat ko met, asapay la kuma, tamakitam to, dagiti aginam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged di tinagan nga Aris, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Gemma at taga San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunada, mariknam ti patid ti may sa atao, no awanen da ito'y kan ka. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Gemma, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Umangon nga ditan, Gemma. Anyat orasan, maladaw ka manan amang lukat iti pwestom. Anya ka tan Ernesto. Nasapsapa pa ilaan mat. Maladawak lang arudon amang rikap iti pwesto. Kaya't mo amasapak pa'y amapan mang lukat. Di pa'y makainanamot da taom. Magandar man ang tikinasadot mo ako na. Dagiti kapadam nga da pwesto na naglukat dan, sikalat maturog. Awa na, gumatang dagiti customer mo iti sa bali a pwesto. Takasano, nakarikap pa'y lati pwesto. Alangan mait ngor urayin da ka amang lukat. Saan laang amay may sa ti customer? Ado ti gumatang, gaputa number 1 akasapulan ti tao dagiti lakuta. Amin at tao agkasapulan iti bagas. Kan ado dagiti adatarakan na agkasapulan iti feeds kan mais. Nagadupay la sa umet. Bumangon ka ditan, suyatang kan iti danaw. Wanan boss, bumangon ako. Ay, makapasron ti kasto ka nagbiyan. Hello? Ado ti matrabaho dito yung farm ita. Amang ano sana ka makawin no rabi. Dito kami kalkalapaw maturog. Agpuras kami kadagiti bunga ti mangga. Narigat mo't kay talagkuratan kadagiti tauhan ta. Kasta ka di? Kat iso ano, iso ti ko nam. Wen. Sige nga rudon, idapokon, kat ada gumatang. Bye! Nasa isaya at pa'y ano di kan agaw-aw. Awan tumot lang ti wayak na agkunay na daka. Masapak kiting agrikap, tapno makainanaak mo. Magno! Manang! Isimpa mo dagiti tagilako. Iyon nagmon, dagiti adda di taruan. Apay ngay manang. Nasapa pa'y laang.
Intom kwan, agungat man ni Manong. Sigurado nga agdamag tuman ng kanyak dayjay. Saan mo nga ibagbagaan na sapataan ng rikop? Saan mo akayat na masapak amot ang makainan na? Ha? Ay, kayat ko na, Manang. Anya pa lang nga ter aramidam nga. Agkunay ka na. Ay, iwan, Manang. Sige nga raw. Ipaunag kong dagiti na karwar at agilakaw. Auntie, nasa pakamot na nagawid. Imbag man ta pinalubusan na ka ni Uncle Amasapa amang rikop. Milagro no palubusan na Amasapa amang rikop. Ne, apay nga rod anasapa kayo ang nagawid ngay, auntie. Saan ka no ang makaawid ni Uncle mo itarabi Iso nga ginanaak mo't Oray sagpaminsan laang. Ay katuan mo't auntie. Ay sige, sumra kayo nga rodan iti kwarto yo. Addan ijay dagiti ubeng. Agar aramid da iti assignment da. Ituloy ko matagluto, tayaban kayon tulatan no makaluto akon. Ay, sige man nga rod, Ana. Kaya't ko nga ipapas ti maturog. Subbutag, dagiti ado apoy puyat ko. Ana, ayan di pinatimplak akapingay. Adto yan, auntie. Agyaman nak. Nagarmosar ka di matlaang dagiti ubing, sakbay asimrot da iti pagadalan. Wen auntie. Kasta ka na yun, ter aramida. Pakanak nga umuna, sakbay asumrak da ije pagadalan. Ay, ne. Adag tuk-tuk-tuk. Mapan ko pa'y kitaan, ante. Syakon, ituloy mo nagiti trabaho. Sige nga rod, ante. Ne, Ernesto, apay nagsapa ka? Kunak man no ado di trabahuan nyo ije farm. Intulot ko ni Diego, tada emergency na. Aganak ka nun ni bakit man. Kaputasan mo anam naman ang masapak nga agawid. Aramidin matan, ti kakaya mau. Apay, napananti panunot mo, bakitan? Amom lang aro din, nakagurgurat. No kasta maladaw ka amang lukot, nga maramidin pa ilang, may. Sobramot, hindi pa nagsasaom kanya. Awan ka di ti karbangak nga ginana. Saan tayo pa'y mo't nagbisbisin? Ngamapay kasta ka. Kaya't nakapagtrabahuan na pagtrabahuan. Apay, urayin pa ilang agbisin da tao, may sa kagtrabaho. Ikag sungatan, tayong kalukatan ti pistom. Sa anak pa'y anak kadigos. Kan mga anak pa'y mo't asawa nak Ernesto. Sa anak at agabo. Tapno surutat ka. Ay ko! Pinagtapis ka ngay! Awanan kay tibain! Talaga di ka mabagbagaan. Sumungbat ka pa ilang, mate. Ingkarigata lang arudan tinangala iti pistom. Ita kasta ka ti bagbagam kanya kon. Aramidem nga ruti kayat mo nga ramidain. Takitag man no niya ti mapasamakin ka. Awang ganas nga agawit tawang pa'y nasayat ang masangpitan. Namnamag nga da ka pa'y iti pistom. Ni, ada ka pa'y malangag buy-buy at TV ditoy. Kas kalag bibiyag mo't aray na. Naimbag pa'y di baknangan tao ray baknangdan kit nagagat dalatang agtrabaho. Ante, agim impaki kayo matan. Papalan nyo ngay. Agawid ak pailangin di balay. Nasakit tinakam ko iti panang tapis kanyak ti asawa. Nalitom pailang agpaiso day tapingping nyo ante. Saan nyo lat ako mga minan asinong songbatan? Tapno saan na kayo akinabe? Naumak mo ta namang sursurot latan iti kayat na mapasama. Ay, God. Kasano nga rudan dagiti ubing ngay? Iburidak lang ti isurot ko. Mabati dagiti talong agad-adal. Sikapay lang ti makaammo kadakwada. Ay? Ang mga noad-adda ang makapungtot ni Uncle. Urayak asukunan na kijabalay. Masapul nga agkid daw nga umuna iti pamakawan. Gapo iti naramid na kanya. Ante, anya nga iti ibagak ka dagiti ubing no agdamagda. Ibagam anagawid ak ijabalay mi. Adda ka mo, tanak ko. Imbag man, tanakapasyar ka. Wala nang. Kumusta kayo ngay? Dituyak pala kumay ti sumagmamanungal daw. Ti asawam ngay ken dagiti talungan na kiyaw. Tilang matburidag mau ti ingkuyog mau. Nabati dagiti talong anak ni taagad-adal da nga rod tatang. Sana bale, adamot ni Ana ang mga sikaso kadakwada. Ti asawam ngay. Masurunakan kwa na nanang.
Tinapis na kit di. Gaputa sa anak anasapa ng lukat iti pwesto. Amo may tanagagat di asawam. Nusadot nga ta di asawam. Jakla amaw no anya ti biyagyo ita. Saan na kayat nga adda masayang nga oras? Ngam sobra mo tatang. Para maminsan laang matamala daw ha. Aramidon ng tikas di kanyak. Ala, ano sa manak ko? Di mo latan sungsungbatan no kasya nga akong ungat. Tapno saan nakaakabilan. Nagasat ka pa'y kitdi Taiso tinakiasawaam. Dagijay daduma di ta nakiasawa. Kat problema da ti asawa da. Tabartek dalang arudan. Sadot dapay. Hello, Ana. Kumusta kayo ditan? Kumusta dagiti ubing? Nasayat damat, ante. Damdamagan da nga rod. No kaano kayo kanong maagawin? Kat ni Uncle mo ngay. Anya ti ibagbagana. Awan mat. Naibagak tupay asukunan na kayo. Kat nagungat kit din. Agawid kayong tulad ta kano numangsan kayo. Ay, oo na yun day talalaki. Talaga gayam nga awan plano na amang sukon kada kami. Un ante, isuan na saysayat no agawid kayon. Ay na, mailiwan dagiti ubing kada kayo. Kaasi damad. Kan manon nga aldaw ang nakasarado diya pwesto yo. Ay, ang mga numapukawan kayon iti customer. Kan ang mga nukumarkaro ti ungat kada kayo ti asawa yo. Ano saan? Ang mga numakabirok iti sabali ang babae. Huh? Amoy ante, sana nagawid iti rabi ay. Anya? Saan ang nagawid? Sa dinungaro tinagturugan na. Saan ko nga mo ante? Sige nga Rod, agawid kami. Ang mga no agaramid pa iti kalukwan day tanga Ernesto. Nakalagip kamot langin nga agawid. Uwan tatang. Berbero kandak ka nun dagiti anak ko. Kan saan ka no anagawid idirabi ni Ernesto. Kan awan plano na amang sukon kada kami dito eh. Kas nakunakon anak ko. Agalos ka. Ano sa munti asawam, ta asawam ka nga rudan. Awanan ti maaramida am no saan nga agan anos. Anya pa'y nga rud ngay. Ngam saan ko mamat nga agkabkabil Surutem lata ti pagayatan na, anak ko. Saan mo mat apagdaksan ti ibagbagana? No di kat pagsayaatan nyo, mate. Ti asawak sapay ti kanunungan nyo. Saan nga iti dayta, anak ko? Kaya't may nga da ka akanayon iti nasaya at akasasaad. Kaya't may nga ornusin nyo ti saan nyo apagkinkin na awatan nga agasawa. Di mi kaya't nga agsina kayo, takaasi dagiti anak yo. Masaya ta na panunot mo mutla tinagawid. Talaga gayam nga awan patagkun ka. Di na kun pagan ano asukunan. Kan saan ka pa'y kano anagawid idirabi? Laglagi pem asaan ka pinapanaw? Sika ti pimanaw. No amom tidalan mo pimanaw, di amom ngaro tidalan mo ngagsublay. Wan, amok. Adda siguron sa balingay ayatam. Iso akastakan kanya. Ipakpakitam laang nga awan patagkukan ka. Awan serbi dagita problemaan. Ti problema ita, manon nga aldaw anak karikap di pwestom. Awan ti kita. Kasanaw? Awan ka mangaglakaw. Ada nga ron pagbayad mo ti abang mau. Lugi ka kasi mumulagat. Ano kasta? Wan, dayta ti adda dita panunot mo. Kwarta laang ti kapatgan ka. Dumteng to ti panawan ang maawatan nak, sika. Sa dino nga ospital, sir. Sige, sir. Umayak itamat laang. Bye. Magno. Abay manang. Darasam ti agunay. Irekap mo to'y pwesto, tamapanak iti ospital. Ha? Na-disgrasya ni manong mo. Kat critical ka no, ti kasasaad na. Ay, urayan da kun manang. Sumurutak mat iti ospital. Darasam nga rod. Diyak ni namnama mapasamak na ito iti asawak nanang. Kasla diyak maklon nga awanin ni Ernesto. Patib karam ko matipakinaka mo anak ko. Di
Di mo ko maipalubos nga dada kasama pasamakan ka. Laglagi po mga awanan ti asawa mo. Kasanulaang nga dagiti anak yo. No adamot da kasama pasamakan ka. Pagkalmaang ko matirik na, anak. Saan na kapakadanagan, nanang? Kabalak na ito eh. Aglalauklaan ti marikriknak. Apay napasamag na ito iti asawa. Apay. Awatan tayo kumaasi pupuso tinapasamak iti asawam. Tapno saan tayo unay ang masaktan. Nalabit nga agpatingalaangan dito iti naikandang abyak na. Laglagi pong kuma. Abulod tayo laang tibiyag tayo iti namaswa. Nagsapapin mo sa iti asawak, nanang. Ti patay kat dumtang latta. Nagdudumala ang awagas ti dadatang na. Ernesto, pagkawanan na kumakadagiti nagkurkuranakan ka. Pagkawanan na kuma. Ante, ita na itabunan ni Uncle. Anya nga iti plano yo. Masapol nga agagawa kita, Ana. Awanan tinamnamak amang tulong kanya. Gaputa awanan ti asawa. Surutak dagiti pagayatan na idi si bibiyag pay. Iti kasta, saan nga agbisin dagiti anak ko. Nawaya kayon, ante. Awanan ti mangiparit ka dagiti kayat yo nga aramidan. Agpaiso nawaya ako, Ana. Nga maawan matan ti katulungak. Ti bagbagiklaan nga tinamnamaan. Iso ang maawatak itan ni Ernesto. Ita, awanan ti sayangak nga oras, Mr. Lonely. Kayod kalabaw ako nada, para kadagiti upat nga anak ko. Kat tunggal malagip ko ti asawak, agtedtedlatan dagiti luluhak, gaputa kailiw kon ti asawa. Tuy pagayam mo, Gemma. Gemma, pagayam ko, agyaman nakiting ka, panangipatulod iti pakasaritaam. Kat ti makunak, anusam nga isakad dagiti anak yo iti day di asawam. Ala, ituloy mo ti aggagat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Gemma at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan as Cindy at taga-probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Namimpinsan ang nagbaliwak gapo iti naramid nilakay ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cindy. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti sumaruno ang mabalin nga apitan kadagiti mulam lakay. Mabalin matan nga apitan dagiti kamote, ken naluom apapaya, kasta matan dagiti guyabano. Ay, isong arot ti isarunok nga ilako iti palingki. May ibusan di lakok ang maisken mani. Nasayat nga rod no kasta. Ala, ipaibus mo rod dagiti lakom. Kalpasan na, kung may naktutulungan nga agapit. Saan nga aldaw ti tiyenda ita? Sigurado ang matumal. Saan mo anamnamaan ang makalako ak adagos? Sigurado ang mamalamanak. Sige, agpatulong at tulatan kinibong nga anak ta. Inton malpas ti klase da. Total, nagagatmat at tumulong dayjay. Nasaysaya at pailakay. Tani, makumikumak ijay palingki. Anya ngay divina,
nakapaibusa kon itilako. Sa dino nga iti pagkikitaan tayo apag-iinuman. Urayan na ko, basitan to lang. Aguyog tan amapan iti balay ni Mari Belen. Birthday na ita, sigurado nga ado ti arak ken pulutan. Ayos nga rod. Saan tan nga aggastos iti arak, ta sigurado nga ado ti arak ijay. Tapada tamot amang nginom day di Abelen. Sungarod ako nak nga urayan na kon, tagkuyog tan amapan ijay. Mala, tulungan ka nga rodan, tapno daras maibos day talakom. Napardaga manin nga gawin. Sigurado pagtitinulungan da ka manin na sermonan dagiti agama. Napay ka nga minanaga na siya uminom iti arak. Naday ta. Nakadano na kundi ito yung balay mo. Imbes nga tuktok ka. Kantaklangan. Tapno may dalo ka ng tiruangan. Sanga po, lugat taluti, mabilang ikimayaw. Simang, ba't gabi ako siya tilinipat ma? Nabigbi, gaman na siya matladay di. Day-di, nayay, sirog, salamagay! Kung nagdumad nga oray sa anak nagtuktaw, katilungatan niya tiruangan. Unay kayong matananang. Rabi ilang arudan. Nakaar-ariwawa kayo pailaan. Nakababain ka dagiti karuba. Mga lagi din to'y napintas nga na ko. Dagungat man ako na ko. Ala, sumra kayong arudan. Nakababain ka dagiti karuba. Ni Tatang Mike, nagatulog ka din. Nanang, tanabanog iti trabaho na. Nasayag mat nga ron. Tapno din aksir mo na. Dito ako sa pamaturag. Tapno diyak masingan ni Tatang mo, ha? Mangan kayo pa'y, sakbay maturog kayo. Saan na nako? Ang anak ko ni Jay Balay Dablen, the birthday ng ama. Anyamanin nga oras ang nagawid kay di Rabi. Diyak mo lakay. Nabartugak namin. Unay matanti kasta nga ramid mo. Bimmabayan ka, amam Martek. Sakto pa nga asawam kat sa anak nga gininom iti arak. Nagawis nga rod ni Belen, ta birthday na. Kat mabalin mat asaan ka nga uminom iti arak. Anya kamutin lakay. Agas ti banog ko ti panaginom ko. Iso adi mo iparit. Aginom kamit nukayat mo. Mabayag ka kadipay ng agsukat, Cindy. Agrubatan ti Jay, apangiluganam itilakom. Sikalangan ti ururayin da. Wen ka di, mabitlangan. Pangasim abakat, agawit ka amasapa. Saan ka man ang agbartag? Ay, unay kalakit din, ay alakay. Big-bigat nga maagser-sermon ka manin. Kit-kitaam nga agrub-rubat ti tao amapan aglako. Di ka kadimang malas. Dayta kat tirigat na. Ta saan ka amabagbagaan? Ala, darasam ti agsukat. Aldaway! Kasano ngay Cindy? Basitan ti taong. Agawit takit din. Una, bigat tumanan. Sa dino ngay ti pagginuman tayo. Awan mo't amok amabalin ta paginuman ita. No kayat mo, ijay tan balay yung aginom. No ijay balay ngamin, saan lakit di nga umanugot nila kay ko nga aginuma. Sige no kayat no lakit di nga ijay ti paginuman ta. Wen, gumatang tan iti arak ken pulutan, sakbay amapanta ijay balay yung. Agtugaw ka pa'y lang dita, tay lutok pa'y ti pulutan. Di pa'y simangpot nila kay ko, tay suko ti paglutuak. Imbag ka pa'y, ta saan nga iparit nila kay mo nga aginom ka? Kasano nga iparit na nga ituturay isukot umininom mo't iti arak. Mayat nga rod taad takadwam nga aginom. Ayun Ay, wan gayam, adda iyam amukken ka, akainuman mi mo taong. Kaaruba mi, balo da jay. Payabak inton sumangpot nila kay ko.
Galante nga agpainom day Jessica. Ay, kat mayat nga rod Mala, mapan ka nga rodin agluto. Tapangurayan takin nila kay mo. Manong Miller, isugayam ni Cindy, best friend ko. Kan kadwak nga glaklakong lang iji palengke. Cindy, iso di kun kunakad ka akaaruba mi. Nice meeting you, Cindy. Nice meeting you, Mat, sir. Manong ko namlatakan niya ako, ati. Ang arod, Manong. No isuti ko na yun. Sige, itagay yung arodan. Tapno makaado tayo. Ay na. Talaga nagsakit ti ulog, Divina. Ibusat lang ti kapit. Kalpasan na agawid akon. Ado ti miskul nila kay ko itirabi. Jak na sungsung-batan. Nareplayak laangan itay makariingak. Agong umot manun. Kasano? Makaumay ka aglako di palengken ton madamdama? Ay katun sayang mo't ti malakwak itang aldaw no sa anak ng aglako. Kunamot namin sakit ti ulom. Idigos ko lang daytoy. Mayat tumanin tirik na. Nasayat man, tanakaawit ka, bartek a babae. Ay na di nakbigbigatan, Ador. Amumot akastuyan ti style ko. Agtrab-trabaho akmat Sa anak mat akas la kadagijay daddo mga asawa dita nga agbinggo kanoan niya pa'y akita ti sugal ti bisyo da. Siya, aginumlaang mat, numalpas ti trabaho. Kasano kami matakabalay mo amadandanagan no kasta saan ka amakaawid? Nagkunang amin amadanagan kayo kanya. No sa anak amakaawid amuyulatnan. Kano mabisin kayo, mangan kayo latan, nga uray sa andak nga urayan, ta saan kumat nga awit ti kaldero, maawatan nyo. Saya at adakan, kunak no saan kan nga umay aglapong. Ay, masurunak nga rod. Nagadupay lang amin asermon ti asawa kanya. Imbagam ko mga min nga ijay kabalay anaturog. Imbagam mat. Ay gayam, kuna ni Manong Miller, umay dito palengke inton malam. No kayat mo kano ti aginom, sukunan na ta. Ada kaming bukod na alugan day jay. Kan iso kano ti agpainom. Ay katuan Iso ti agpainom o di sige. Kasanon no makaungat man ng di asawam kan ka. Ay na awan matla ti maaramidan day jay. Imbag man, ta saan nakaakabilan? Manipod nagden na kami, di nakpay kinabil. Adapi kan ibaga. Anya ngay deta? Kurso na dalakan samot imanong mika. Tila sasawamat. Pagkunamat. Damag-adamag nga rod, may papantan ka. Sakat kunana, nga umay na takanusukunan. Bigat ka manen anak kaawit. Nairuam kan iti kasta nga ramit mo. Apay, addan nang isukatam kanya. Kat idjayan ti pagturturugam. Nagrugit matan ti panunot mo? Kasta ti pagkitkitaam kanyak nga asawam? Imbaga tayo amok akargador iji palengke. Adda nang sukun kada kayo kini Divina anakakotse idi kalman. Sakit saan ka anagawid idi rabii. Iji ka di balay da Divina ngagpaiso ti nagturugam. Kat iji mata talaga. Pagturugak kumapay ngay. Ti bagbagam anang sukun kada kami kaaruba da Divina day jay. Maamwak lang at damadingar aramidan. Jak amo no anya ti maaramid ko kin kasindi. Paspay laang ti inom Divina. Makaungutin ti asawa. Adda ngamin nangidanon nga adda imay nang sukon kadata ditoy. Kat maluksawsa. Amangan no anya pa'y ti maaramid na kanya. Ay, sayang nga rod Sapay agaw awis man ni Manong Miller. Ibagam apas pay laeng. Uno saan? Da kayo pay laeng ti aginom nga uray awanak. Katanya pay ngay. May mayat latta kumamot. No, da ka. Naimbag man, ta saan ka anabartak anagawid? Saan na kayo asinukon tay balo akaruba ti gayem mo? Nakaamwam manen abalo day dyan. Sana nanaskan amaamwam no asino tinakaamwak. Kat, anya kumaita no naamwam abalo. Siguro. Kaya't nak nga isukat iti day abalo anya. Sumardeng kan, Ador. Saan aday tati birbiro kak?
Manginumak ngagpaiso, ngam sa anak alalakero. Kunamla dayta. Alangan nga rod, nga aklunem, nga dalalakim. Agim imon ka iti angin, Ador. Ulitak man na, awan mading nga aramid ko. Nuag paiso nga awan mading nga aramid mo. Agawid ka amasapa. Agawid ka asan anaparte. Kasta tinanakman a babae. Ngem no di mo maaramid dayta, kaawatan nga adtamadi nga aramid mo. Iso dinanon kayo niti paglaklakwan nyo, tapno sigurado ang makaumay ka, ading Cindy. Amangan no makapungtot ngamin ti asawa kanyak, Manong Miller. Ay, apagpiit lang nga, ading. Agawid kayo mo't lang nga dagos. Kasaangay ko ngamin. Di na kumamit paayan, Umanugot kan, Cindy. Sigurado nga ado ti imported nga arak. Uray raman ang laeng. Sige man lang. Ay na, talaga sa anak ang nagpapawi ang simurot divina. Ang kakay mas ngarak dagito Ita lang amaraman dagiti ngarak. Kasano nga rod ti panagawid mo? Di ka unay aginom, taamangan no saan kan makaawid. Sana ka makaawid. Damod balay ang pagturuga. Kasano nga no agungot man ang ti asawam kan ka? Makamuditan. Agriring ti cellphone ko. Ay, nabartagak. Diyak manan kinabaalan tinagawin. Nibong mati umaw-awang. Hello, anak. Nanang, ayan nyo ka di. Ni tatang, timanawan dito'y balay. Anya, napanan na kano? Basta ko nanang matapumanaw. Di na kanon kaya ter aramidam. Kansang kanon nga agsubli dito'y balay. Anya? Kasanuitan nanang. Sige anak, agawid akitamat lang. Apay anaaramid da ito'y nitatang niyo. Kasanulaangan tibiyag tayo. Apay apimanaw. Paasol yun, nanang. No saan kayo kumangagin inom? Saan kumangay naramid ni tatang tikastoy? Saan kayo manan anagawid itirabi Pakawanan na kumanak ko. Maudin day jay apanaginom ko. Saan kun nga ulitan pa Rumbang laang, nanang. Isong agbaliw kayo kuman. Ikari ka na, agbalbaliw ako. Sa anak ton nga aginumpay. Diyak lakit di kaya't amapukaw ko ni tatang yo. Kinaksapulan ni tatang yo, tapag subyak dito'y balay. Amangan nunapan iti kabagyan na ijay Mandela. Nakasaritak nga rod ti asawak, Mr. Lonely, ngamdinan kayat ti agawid ijay balay. Gaputan na umakanon iti aramid ko. Ket dagiti anak mi ti patuludan na iti kwarta. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Cindy. Cindy pagayam ko agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ala, adal ken kadayta. Ti maysa nga ina agbalin ko maamodelo kadagiti anak na. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw. Tabarang agsublinto matlaang ti asawam, kada kayo apamilyana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan as Cindy, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.